Dobar dan i dobro nam došli u našu šalicu razgovora. Pa evo, za početak možete li nam predstaviti se i reći nešto više o sebi? Ja sam Jasminka Španjol. U ovom naselju sam od 12.12.1969. i rasla sam s ovim zajedno zgradama oko nas, pa tako i ovom školom koje isprva nije bilo. Djeca koja su bila starija od mene su krenula u razne škole u okolini, tako da je moj susjed Marin iz Prizemlja išao u 1. razred u osnovnu školu Utrine svakog dana pješice i natrag. A ja sam bila prva generacija koja je bila na teritoriju Sopota. Bili smo smješteni 1974. na najgornji kat u geodetskoj školi kao 3 prva razreda koja su pripadala tada još osnovnoj školi Utrine, jer ova škola ipak nije bila na vrijeme izgrađena. Škola uvijek počela svake godine 10. rujna, tako da nam je to bio prvi školski dan. Bili smo jako uzbuđeni i kad smo krenuli imali smo odmah svoje plave kute na koje smo bili jako ponosni. Imali smo svoje torbe za na leđa koje su bile vrlo teške. Nosili smo sa sobom knjige i bilježnice koje su nam sve kupili roditelji, tada su sve roditelji financirali. Imali smo crne papuče i došli smo pred školu. Tamo su nas učiteljice prozivale i tako se okupio razred od naših Sopota 1 i Sopota 2, a i neka djeca koja su tada bila u tek započetom gradnjom Travnu. I tako smo tamo krenuli i imali smo, mislim da su bila 3 ili 4 razreda, ja sam bila prvi I tu smo bili svi iz naselja, svi smo se dobro poznavali iz parkića, odnosno parkića još nije bilo nego više gradilišta na kojima smo se mi igrali. I mnogo smo se igrali u obližnjem jarku, to je staro suho korito rijeke Save, koje tada nije bilo ovako zaraslo kao što je danas, pa smo se tamo svake zime mogli jako mnogo sanjkati, nije bilo prometa pa su nas roditelji tako malene puštali i tako da su se sva djeca već otprilike sva poznavala. A u matičnu školu smo išli samo na prijem u Savez pionira. To je bilo uvijek krajem studenog i bili smo na jednoj predstavi Ježeva kućica. Sve ostalo smo odradili u toj školi da bi 1975. u rujnu krenuli napokon u ovu školu. Dakle, selili smo iz prostora geodetske škole sa najgornje kata stvari u ovaj sad prostor u kojem je danas škola. A koji su vam učitelji ostali u nekakvom najljepšem sjećanju i zašto? Pa svi su mi ostali vrlo rado u sjećanju zato što su to bila drugačija vremena. Učitelji i profesori su bili vrlo blagi. Moja prva učiteljica je bila učiteljica Ankica Fajdetić, prva 4 razreda. Kasnije bila razrednica Nevena Marković i je li Marković? Ja mislim da je. Makvić. Nitko nije baš bio strog, jedino meni osobno nije išla baš povijest, pa sad kad profesorice Makvić nije bilo, bila je profesorica Grško, malo meni je bilo i strah jer je imala veliku količinu podataka, ja to nisam mogla popamtiti za silne godine. I tako, imali smo, naravno, omiljeni profesor je bio profesor Horvat, kod njega sam išla uvijek na dopunsku nastavu iz hrvatskog i išla sam kod profesorice Doležal iz matematike na dopunsku nastavu, to je bilo znači svaki tjedan 2 puta, jer kao mi nije išlo baš dobro. Mislim, nijedan razred nisam prošla s odličnim u životu. Tad je to bilo vrijeme kad nisam samo ja, nego malo tko je prolazio sa odličnim, ali ja nijedan nisam u životu prošla sa odličnim. A je li škola tada izgledala drugačije nego danas i što se promijenilo od tada do sad?
Pa sad primjećujem malo prema onome što sam sada vidjela da su neki prostori malo prenamijenjeni. Ovaj prostor u kojem smo sada su bile garderobe u kojima smo ostavljali svoje stvari. To su bile kuke, nismo imali svoje ormariće. Jedno vrijeme tamo pored ulaza desno, jedno vrijeme su bile isto garderobe, pa su bile učionice. To se stalno mijenjalo jer su primali stalno đake iz Travnog, pa je trebalo više prostora da nas se sve smjesti i u razredima je bilo više učenika. Ja sad ne znam niti što je sve od predmeta tu, ali sjećam se primjerice domaćinstvo smo imali u prostoru ispod. Da li se to još uči, mislim, vjerujem da ne, ali tamo smo i kuhali, faširance smo pekli smo palačinke, morali smo baciti za peticu u zrak. Šivali smo, učili smo kako se treba pristojno odjevati, kako treba skombinirati da ne izgledaš baš kao čudo neko. To je bila profesorica Zatezalo. Mislim da je bila u Ivančici isto, Ivančicinoj mami učiteljica, tako nešto. To će Ivančica bolje znati. Imali smo, osim toga, tehnički odgoj, tamo smo puno pilili. Dečki su slagali nekakve naprave što rade na baterije sa lampicama zvona. Zatim smo imali mogućnost razvijanja fotografije. To smo također imali, sami smo se slikali i razvijali fotografije. Onda tamo pored dvorane za tjelesni smo imali prvu pomoć i zaštitu. Tamo smo oživljavali lutku Anu i zamatali se u zavoje. Učili se sve o prvoj pomoći. Mislim da to više danas, da toga više nema. A sad za ostalo ne znam što još ima da se ja sjećam, a da toga više nema. Znam da smo bili samo vrlo žalosni što kad smo krenuli tu u drugi razred smo gledali prve razrede. Tu su imali neke, nije baš bila skroz kao škola, kao polu i igraonica. Mi za škole nismo igrali. Škola je bila onako ploča, kreda, spužva, klupe, to je bilo to. A tamo su imali nešto kao, eto, i za igrice neke, pa smo bili malo tužni, ali eto. Imate li možda neku specifičnu anegdotu iz školskih klupa koju nikad nećete zaboraviti? Toga bi mogli sada mnogo. Trebala bih se sjetiti, ima bezbroj anegdota. Baš se živo sjećam svega. Evo tu kad sam sad prolazila, baš tamo u hodniku vidim da nema stakla na onim vitrinama gdje su bile slike. Bila je jedna moja izložena, dečki su se nešto naguravali i udarili su u staklo. Jednom Krešimiru Trniniću je ovak se zabilo staklo u ruku. To nije baš bilo veselo, ali sjećam se toga i sad sam vidjela da stakla nema. Ono što mi je lijepo bilo u prizemlju je postao jedan pano i da bi nas svi profesori potakli na disciplinu, na učenje, na suradnju, su osmislili natjecanje. A natjecanje je bilo da je svaki profesor nakon školskog sata u posebnu bilježnicu upisivao ocjenu kakvi smo bili, da li smo surađivali, da li smo bili pristojni, tako. Svaki razred je skupljao bodove i svaki dan su se pisali u taj zbroj bodova na tu tabelu i to svaki, posebno 5, posebno 6, posebno 7, posebno 8 i oni koji su bili najbolji, a bili su to, tada su bili, radilo se u smjenama, mislim da sad toga nema, znači bila su 3 jutarnja 5 razreda, 3 popodnevna, pa 3 6, pa 3 popodnevna isto 6, tako da bilo je dosta razreda u konkurenciji. Koji su pobjedili, dobili su za nagradu izlet. Tako mi smo bili uvijek pobjednici svake godine, pa smo imali lijepe izlete. A osim svih naravno predmeta koje ste imali, jeste li možda sudjelovali u ikakvim izvannastavnim aktivnostima i kojim? Pa bilo je mnogo tih aktivnosti, s tim da bilo je tu i plesanja, pjevali smo u zboru, bio je profesor Vjekoslav Vila koji nam je uvijek govore da se ne smije imati kaugumer, da neko može umreti, udahnut. Mi smo nastupali kao zbor tu u domu umirovljenika, braća Gluhak su se tada zvali, sad je Sveta Ana,
Pjevali smo Pjevaj mi, pjevaj, ne, Češljaj majkica, ne buš me više češljala. I pjevali smo Na planincah. Mislim možda on bio Slovenac, to su slovenske pjesme. I još smo pjevali Na Mauče Zizaro, to je isto slovenska pjesma. Baš se sjećam dobro te pjesme. I na školskim priredbama je zbor pjevao dakako uvijek himne, to su bile i jugoslavenska i hrvatska himna na svakoj priredbi, pogotovo kad je bio dan škole ili ovako nešto. Zatim smo sudjelovali, bili su Mali cvjećari, sjećam se da su cure išle one kaktuse opuncije čistiti, pa sve bilo puno iglica, to je bilo malo nestašno. Zatim kad je bio dan škole, tu su dolazili iz susjedne vojarne, tada je to bila Maršalka, sad je Kroacija, i dolazili su vojnici svirati i naši profesori su imali gozbu i tako mi smo bile pozvane kao učenice koje su to željele, kao Ivančica, evo i naša jedna kolegica Alena se sjećam, trebali smo odjenuti pregače i onda smo mi posluživali profesore koji ako su i bili strogi, tad su bili jako veseli, ljubazni, a vojnici su svirali. Onda da bi nas potaknuli, rekli su da će doći svirati i Đorđe Balašević, doduše ja ga nisam slušala, ali ove moje cure jesu, ali on ipak nije došao jer su rekli da baš dobio odsustvo i baš sad neće pjevati, ali eto. Jedan je bio dečko iz Slovenije, on nam je tamo pokazio mađioničarske trikove i kad smo sve profesore ponudili sa hranom, bilo sjećam se veliki kotao s francuskom salatom i tako, onda su nas pustili, tu su naime često bile školske čage. Jedan buc, znači taj je bio jedno 3-4 godine stariji od nas, je imao tatu koji je radio na televiziji i onda je on donio velike zvučnike, to smo mi zvali veš mašine, i onda su dečki puštali glazbu. To je bio kao neki disko za nas mlade i to je bilo fenomenalno. Dakle, kad si vidio da je plakat na školi i bila je nacrtana, ne znam, gramofonska ploča, ovako nešto, tad su još bile i ploče, onda su svi bili jako uzbuđeni, napeti, birali smo kakve ćemo odjenuti haljine ili nekakve takve odjeće. Bili su, tad je bio onaj film Briljantin i Groznica subotnje večeri. Onda su djevojke u filmovima imale šoseve puni krug. I onda su se cure iz razreda dogovorile da ćemo svi imati šoseve puni krug i to je bila velika atrakcija, plesali smo u tom, a bili su i sentiši, tad su ovako bile prve simpatije, mogle malo i zaplesati i tako, bilo je romantično. Uvijek je bio neki profesor koji ovako odozgora promatrao, ali bili smo pristojni, to su bila baš jako lijepa druženja. Što mislite, po čemu je naša škola posebna? Pa sad posebna, meni je posebna osobno kao jer je baš moja, ali mislim da je posebna, evo čula sam da tu se pročulo da ima neki vrhunski profesor zemljopisa kojeg ja ne poznajem, koji evo sada surađuje naokolo. Tako, posebna mi je jer je, i mislim da čak ima jednu školu blizanku po arhitektonski. Ima. Ima isti nacrt škole, ne znam sad kako su se oni unutra preuredili, ali mislim da u Dubravi negdje ima takva škola, ne znate to. Osobno, da, škole gdje sad idem kao starija, idem glasati kad su glasanja, vidim da je to lijepo tamo onaj dio zeleni gdje su djeca puno bilja posadila, mi smo se matriju igrali inače uvijek, znači kad je god bio veći odmor, onda smo se tamo igrali. To je bilo ta drugčije, ovog vanjskog prostora nije bilo, to je bio Bugarin koji je uzgajao voće i povrće. Nije još bilo sportskih terena, trebao se graditi bazen, ali mjesna zajednica nije imala novaca, to znam i tako da evo nažalost to se nikad nije ostvarilo, možda bude, ko zna. A jeste li možda još uvijek u kontaktu s nekim od prijatelja iz školskog razdoblja? Sa svima sam u kontaktu zato što imamo WhatsApp grupu pa se dopisujemo, koji puta se sretnemo, neki su još uvijek u naselju i tako, ali svi smo u kontaktu.
A recite nam, kako je školovanje u našoj školi utjecalo na vas kasniji život i odabir zanimanja? Škola je malo utjecala, pisali smo mi kao školsku zadaću što želiš biti, sad to je sigurno više ne postoji, ali mi smo unutra pisali što bi željeli biti, tako da moje je bilo da ću ići u zubotehničku školu. Naime, u to vrijeme se nije upisivalo u srednje škole kao danas, nego je bilo prema mjestu stanovanja, što bi značilo da sam ja trebala ići u građevinsku školu. A moj otac je nekako želio na nagovor moga brata da ja idem u odgajateljsku školu, što ja baš nisam željela, ako sam evo danas odgajatelj, ali jako sam voljela slika. Željela sam zapravo ići u umjetničku školu, dakle u primijenjenu umjetnost. Međutim, moj je brat rekao tamo se svi drogiraju i odmah to je bilo dovoljno da moj tata rekao nećeš onda ići ti, ali u odgajateljskoj imaš mogućnost likovnog slikanja, pa kao tu ćeš se moći malo ostvariti. Osobno razlozi zbog čega nisam željela biti odgajatelj, ti razlozi su bili opravdani jer je velika odgovornost. I uvijek sam rekla ako se dijete neko razbi, nešto se dogodi, što ću ja onda? I evo i dan danas je to zbilja dosta ozbiljno zanimanje. Osim toga, u tu školu, ta škola je bila, 3 pedagoške su bile, znači u Savskoj, u Klaićevoj i gore na Gornjem gradu, s tim da su one 2 bile za suradnik u razrednoj nastavi, a ovdje je bio suradnik u predškolskom odgoju. I onda, s obzirom da je bila velika navala na škole, tražilo se preko veze. Tad je bilo, znam da je bilo 400 prijavljenih đaka, a bilo nas je eto mnogo manje upisano. Moj brat je nekog, naravno on bio profesor u školi u Klaićevoj osnovnoj školi, Rudi Čavec se zvala, ne znam da li sad to postoji ta škola i kak se zove, pa je poznavao tako profesore i onda su mene ubacili preko veze u odgajateljsku jer ja nisam imala odlične rezultate u školi, dapače bilo 4, 3 i 2, ali mnogi sa 5.0 nisu prošli jer nisu imali vezu. Baš se sjećam iz razreda, jedna Mirjana imala 5.0, ali nije upala u tu školu jer nije imala vezu. To je tad bilo, evo ja moram to iskreno reći kako je bilo, da znate to. A evo ja sam vezu imala, da ocjena nije mjerila znanja, to smo vidjeli u školi. Naime, oni koji su došli iz Rudičajevca, gdje je baš radio moj brat, sa 3 su došli, baš su s 3 prošli svi. Oni su poslije bili za nas, ja ne znam, genijalci, 5.0, to sve znalo. A ovi neki koji su došli iz škola sa 5.0, pa oni su brzo se ispisivali na prvom polugodištu u druge neke škole, u frizersku, željezničku, koje nisu bile toliko zahtjevne. Ja sam onako bila solidna. Tako da sam se i s Ivančicom, koja je učiteljica i sada, mi smo zajedno išle s još jednom konicom u isti razred smo tu išli smo gore u pedagošku, sve smo naravno išle preko veze i bili smo u istom razredu, tako da Ivančica i ja smo ostale prosvjetni radnici, ona je išla za učiteljicu, ja sam ostala u svom pozivu i tako, evo tu je to bilo u to vrijeme tako, mogao si birati što ćeš, sa srednjom školom si već mogao raditi, danas to više ne, baš tako lako u ovoj struci, ali eto, tako su bila onda vremena. A koje vrijednosti i nekakva znanja ste ponijeli iz naše škole i da ih danas prenosite na djecu s kojim radite? Sad, koje su bile vrijednosti? Tu je prije svega bilo iskreno prijateljstvo, tu smo se baš lijepo družili, dakle nije bilo svađa. Bila su i drugačije vremena, dakle naučili smo živjeti skromno. Pa evo, iskreno, koliko ste sad zanimljivih stvari naveli, mogla bi tu satima sjediti, samo vas slušati, ne moram ni riječi reći. Cure pitale sve, znači, koje su još bile zanimljive stvari. Ono što je vama zanimljivo, što smo mi učili, i baš sam rekla da škola za život, to je bila škola za život, jer ono što sad govore, dakle učenje na računalu, ja ne smatram da je to škola za život iz razloga jer osobno imam računalo stvarno vrhunsko Apple-ovo, najnovije,
ali sam se učila na njemu raditi posve sama, što je moguće, jer u doba kad sam ja nakon osnovne škole krenula u srednju, računalo gotovo da nitko nigdje nije ni imao. A u toj školi je radio jedan profesor Mate Vulić, gore na Gornjem gradu, koji da bi nam prikazao kako se računalo radi, prvo je negdje izvana naručio tipkovnicu svu u elementima. Dakle, on je svako imao je šablonu i lotao je sa ovim letkomom, što smo i mi dolje učili lotati na tehničkom, tu u školi, ali on je dakle tamo lotao žičice po žičice i radio si tipkovnicu. Dakle, nije mogao kupiti gotov kompjuter, je to bilo jako skupo i onda je to spojio na školski televizor stari i onda smo čitav sat prošli, to je bio vrhunac, da nekako isprogramiramo da nam računalo to koje je takvo bilo izračuna ne znam koliko 4x4, dakle to je bila informatika u ono doba. Dakle, škola za život, naučiš se kroz život na kraju sve te vještine koje smo učili ovdje mnogo su mi trebale, koje evo danas nažalost vi nemate. A s druge strane mi ono što smo trebali, evo računalo mi treba za posao svaki dan i snalazit se, ma to se brzo nauči, pa čak i bez tečaja i školovanja. Mislim da ste vi zakinuti za ovaj dio, pa to su baš bile lijepe stvari kad se šiva, kad se kuha i voćne salate, sad sam se sjetila, voćnu salatu smo radili, još je rekla učiteljica zatezala Gordana da ne smijemo jest na taštu jer da nas ne bi malo potjeralo, dakle taj dan smo morali doručkovati. Znači to smo radili voćne salate, faširance pekli i palačinka, ali ne svaki put sve odjednom, nego svaki puta je bilo drugo. A bilo je to super malo ovako za nas i to što smo šivali, evo uvijek dobro dođe, to što smo lotali, pilili, sve dobro dođe, šerafili, sva što je bilo, dobre su nam bile te stvari. Šteta da to nema, sad se svi upisuju na nogomet, svi očekuju da ćeš biti nogometna zvijezda, slavan, bogat, imati brda medalja u vitrinama, ali u stvari mi nismo to imali tako. Dakle, nogomet se igra jer si to želio. Cure iz razreda su jako voljele ići recimo sve zajedno na klizanje. Nismo dobivali ni diplome ni pehare, nego klizaljke su bile one na žnirance i to si stavio preko ramena i onda je nas nekoliko išlo zajedno u tramvaj i gore na šalatu, puštala se disko muzika, poslije se tu u zadnjem paviljonu na Velesajmu otvorila i mi smo išli, puštala se dobra glazba, mi smo išli, bavili smo se sa sportom jer nas je to radovalo. Znači igrao si nogomet jer voliš igrat nogomet. Nije niko imao ni dres, niti kopačke neke, nego si se bavio zato što si to želio, jer si to volio, to te ispunjavalo. To što sam išla na ples, išla sam jer sam voljela plesat, nisam sad dobila sam i svjedodžbu, ali nisam išla radi svjedodžbe, nego je bilo da negdje nastupam jer volim plesat. Znači uvijek je bilo bitno da te to ispunjavalo s čim se baviš, a medalje, diplome, to nije bilo važno. To, na neke nastupe mi roditelji nisu niti otišli. To nisi imao ti tu neku publiku, nego te je to išlo, evo išli smo gimnastički više boj u školi kad je bio ili kad smo išli na kros, ma niko od roditelja nije išao pratiti slikat ko bi imali su svoje posla, a ti si išao jer si ti to želio. A što mislite, igrala li tu škola nekakvu ulogu u tome što danas djeca imaju malo pobrkane vrijednosti nego što su djeca imala prije? Mislim da škola nema s tim veze, nego općenito situacija u društvu takva. Da djecu koči u onom što oni žele, da im se ne daje ono što njima treba. Primjerice, mi smo, na primjer, bilo nam je, netko govori nametnuto, trebali smo imati kute, ali imao si osjećaj da si, to je bio jedan osjećaj ponosa, jedne pripadnosti. Išao si u školu, kasnije su nam tolerirali u ovim većim razredima, pogotovo u 8. da možemo imati i traper. Ok, plavi traper, ali smo svi imao si jedan osjećaj zajedništva. Ovo sad kad vidim da su djeca odjevena svakako,
Bili smo jedino na tjelesnom, to smo morali imati crne dresove, ali to je tad bio standard. Onda si ima, ne znam, to je bila Jasa, tad tvornica, to je onda bila nešto sve što ima nekakve zvijezde, onda to si bio glavna faca, ali to je bilo vrhunac. Ilak si ima neke tenisice, ne znam, nisu bile neke drugčije od danas. Ima se ovakve šangajke kak imam i sad, samo nisu ovak bile na zvijezde, bile su obične bijele, ak si ima neke Puma, to je bilo i te trenirke ovako, ali nije bilo naglasak na modi. Neko je donio možda nešto iz Italije, ali bilo je tu dosta kvalitetne robe i za nas koji smo tu, koji nismo išli van. Recite nam, što biste poručili današnjim učenicima iz škole? Pa voljela bi da se ne oslanjaju na komunikaciju samo putem nekih tehnologija, nego da evo kao što imam ja, imam ove spomenare ili evo vaša učiteljica ima, ako ste vidjeli, jeste vidjeli ono? Spomenar gdje smo si pisali. Te uspomene su ostale za uvijek. Ovo ne znam da li ćete pronaći što ste govorili. Svako je onda priložio neku fotografiju. Tada je to bilo i skupo i teško, nije baš bilo dostupno, ali svatko se potrudio primjerice ostaviti neku svoju fotografiju. Da kako je bilo na početku takve bilježnice, jedno uvodno pismo gdje se obraćaš onome ko će ti pisati iz razreda, što želiš da ti on napiše o sebi, kud će ići u školu, drugu, da nekako napiše o sebi neke podatke kad je rođen, što voli, što ne voli od